Danes za zajtrk avokado toast in ne, gledala fireplace. Ta TV je tako počasen. Dajna! Oh my god. Jaz sem prej pojedla, kot da so to naložila. 3 ure kasneje. Oh, wow. Benedict Cumberbatch? What? Wow, to moramo gledati. Also Barney, hello. No. Mater. Še malo pa bomo fertik. Kjer fit. Moj Sherlock kot. Sej te ne vidim. Danes mi bo celo ratala vlogat z terena, ker gremo v trgovino. Včeraj smo se testirala, tako da lahko gremo v Leclerc. Gre si jaz kupiti monin, ki je zmanjkalo vanilije. Pa majo. Pa karamelo. I am stuck. Jaz brez muzike ne moram voziti. Are you filming? Tipo Shayna, veš. Zdaj, ko sem se spravila v ta Bond Life, zdaj sem začela tudi z rokavicami voziti, zaradi tega, ker imaš ful boljši grip. Kak je sound effect? In pa dejansko, če poslušaš tretji je Message from an Old Friend, pa naprej je pa Squarescape, pa nekaj takega. In je tak full car chasey in si sam, yes, I'm driving, I'm doing fast. In pa voziš 30. Also, fun fact, ko so snemali No Time to Die, so bile ulice full slippery in niso mogli drihtati. To sem ti povedala. Skoro reš No Not November? No Not November. No Time to Die. No, Tiho. V glavnem, mogli so ulice politi z sokom, oziroma z soda, zato da se je posušila pa bil cukor in je bilo ful manj slippery in je bilo bolj sticky. Tako moja rokavice, da lahko pozim. Nam je razstavi šačala, prosim. 3 ure kasneje. Hvala lepa. Zdaj se pa cool as fuck, come on. Imamo teorijo, a je Mozart na tej fotki iz Photoshopa, oziroma pač tak Facetune deluje. Glej, a je že ni isto? To zgleda tako, kot da je Facetune odkril. Come on! To je pa tak baby face. Katere viskije pije kraljevski podcast? Yes, Crown Royal. O moj bog! Zdajle se pa prav, ker jaz se bom zjokala. Fucking Rockstar so nazaj. In to modri. A misliš, da je isti, pa je stari dizajn? Rockstar is back. Yes, I am crying. Crying. Oh my god. Te vem, da zdaj samo alkohol snimam, pa Game of Thrones scotch. What? Da še sploh gledat Game of Thrones. My god, what the hell? A boma? To moramo probati. Hell yeah. Daj mi pico. Kako je zamenjalo kamero vmes. Si videl? Kako blizu la grem. What the hell? Please, to je iPhone kamera. Daj mi pico. Daj mi pico. Jaz sploh nisem vedela, da je to tako dobro. Lej tu. Pica! Pica! Daj mi še drugo pico. Pica. Pica! Kako je četna. Vidite? Paradajzake. That's gonna be so delicious. Razrezano. Ne. Gremo kupiti pri Barni. Očitno bom mogla doma pojesti. Ne, gobice ima. Ta je pa zgori prišla. Divja samuraj. Jin Sakai is here. Jaz sem, tu piše, da ne smeš tik nositi. Fuck it. Prav moram se upominjati, da dejansko vse snemam, ker če ne imam pol konc dneva ful premalo footage-a. Iščemo avto, kako interesantno. Moj avto je tako mali, da ga težko najdem. Tu nekaj ni. Tamle je. My little car, my little baby. Small child, adorable, very lovely. Love you, baby. Jaz do tipov nikoli nisem tak cringe. Jo, pa tole je dobro. Tole je dobro. Ja? Ni zdaj pizza italijano. Holy moly. Holy hell. Sam sem vlibe gar ful. No, moja pa prosciutto. Ni zdaj ono. Italijano, bravissimo. Parcadillo. Ampak, dobre. Taka hofertica.
Pršut je ful dober, da. Jaz sem že paradajzek pojedla, ful je bil dober. Ne, ti si navajena domače paradajze, jaz sem malo manj zahtevna. Center, že dolgo nisem bila tu. Center! Not sponsored. OMG, pa še Marko je skoraj makrožerjal. Ne, nočem približati vaše rokavice. Makrožerjal. Žerjav. Čakaj. Dvojno očala. Ker douchebag. Pač, this is what I hate pri teh očalih, ker se pač 200 € stari moj. V bistvu sem dobro zaslom. Kaj je za point? V bistvu gremo mladinsko knjigo. Jaz rada imela Monopoly. Ker smo bila zadnjič ker smo bila zadnjič v Mariboru, kjer so imeli Bond Monopoly. Pač, jaz Bond užilo direkt. In pač, če hočem igrati Monopoly, bom saj igrala tematski Monopoly, ki bo res seksi. Kaj se je zgodilo z mano? Pač, jaz sem razočarana sama nad sabo. Please. To je Ljubljana. In jaz živim tu. Zdaj vsi tisti, ko ste dejansko iz Ljubljane, boste ti, se to pa ni nič takega. Ne, meni je to a lot. Jaz sem zvrla, please. Ljubljana amazing. Mladinska knjiga, jaz hočem eno sodelovanje, da dobim zaston knjige do smrti, prosim. Hvala. Tik jaz bi vse imela. Kakaj cute stvari so. No, zato je malo prepozno, ne? Cute! Kjer lep shot. Jelkica ma! Kaj gremo kupiti? Še v Kraskov. Ker grem na leta z Božičem. Vsem rekla bruhali pa te Božič. Sweater. Zaenkrat je bolj tematsko na Bonda, kot pa na Božič. Bruhamo od Bond. Hej, to sem ti. Bond je, to je ekskluzivno pri meni. Božič je pri vseh. Pač se mora biti sam Božič, pol je dosadno. Pol je pač Božič imajo vsi, kaj. Praznujemo pa še Bonda zelo? Praznuješ ga celo? Praznujem ga, ja. Mislim, praznujem njegovo smrt. Da si ga spoilala. Oj. Moram spet da warning. Spoilers. In 3, 2, 1. Bond je umrl! Kak je huge. Le mojo roko zraven. Da je to huge hrastač. Sveče. Pižamo zdaj imam. In ta za zavijati. To še ne rabimo. What the fuck? Lučke! We're home. Ne, kaj sem še? Ena. Ker si je gospod kupil nov računalnik. Tam ga dobi šele v torek. Zdaj mi Travšmo ga bo prinesel. Jaz sem bila pa v mladinski knjigi. Pizza! Pizza še moram pojesti. I'm such a happy child. Jaz sem sada, vsak episode vlogmasa je hujiš. Ampak meni se tudi tako cute, like, kako so adorable. Jaz sem samo zaradi tudi bi kupila to. V glavnem, James Bond Monopoly. Zato, ker rabim mene slike, pač da dam na steno, si kupila še puzle. This is gonna be so fun! Oh my god, cute, to bomo delali. Smo bila pa še v Leclercu. Oh my god, še eno tako stvar smo kupila. Sherlock Holmes. Ker smo zadnjič iskala, da bi igrala neki skupaj, pa je bilo za like 3 ljudi več in vsaka. Stojiš tam, ko da je več tak. Ok, da vidimo zdaj to, ne? To je hotel probat. To je pa polo vzel, da bomo dejansko čips jedla. Jabke, ker jaz si bom naredila Apple Teenie. Kje smo videla Apple Teenie? Ja, v How I Met Your Mother je imel jabko noter. Ne bi si Bond delal takega pičkastega vrtinja. Sebi da neko regne. In zraven za Apple Teenie je še ta jabočni liker. Samo ta, od Monina, ja. Amazing. In od Monina še moj mal karamela, končno. Ta je Toffee Nut. Tole je za narediti Vesper. Ker sem zdaj profi v miksanju Bondovih koktelov. To je zelo tale Lilet Blanc. Blond, Jure Tršan Blond. Danes ne bo Q&A, ker je že tole ful predolgo. Kam
Kaj ti čakaš zdaj? Da stvari začnem gotovo. Ne moraš biti na kameri. Sucks to be you. Da bi si hudi dal na robe, gora, veš, pa bi me to čez glavo. V glavnem vzela sem te dumplings. In pa te, ne vem, to so tako oni, kaj se temu reče? Oh my god, he actually did that. In pecem. Ne si roke nastavno. Mažem, voli. Ja. Bravo! Čakaj. Nastav roke. Ono, ogabno. Pa ni ogabno, daj na hladilnik. Te pa neč bom pa jaz. Skuta, da si lahko jaz naredim zajtrk. In Rockstar! To smo snimalo prej. Fucking god, kak je poln hladilnik spet. Vsakeč, ko ti priješ, sam je tak poln hladilnik. Kaj si pa stradal. Ne bom. To je to. A ja ne, pa smo še v Pragerku. Pardon. V trgovini, ki je ne smemo imenovati. To pa moja Foltek sploh ne ve več, kaj je fora. Oh my god, 10 tek na vrlo vidi Primark. Fora je o tem, da sem jaz 3-4 leta nazaj skozi delala videe ono giant 300 € hole iz Primarka. In pa so imeli otvoritev slovenske trgovine, jaz sem prej v Avstrijo hodila, in me niso povabili na otvoritev. In valjda sem bila bitchy, ker pač so bili tak temi influenceri, kot 100 followerjev je imel na Instagramu in je bil vabljen. What? Why? Jaz pa ne. Primark, come on, let's make this work. A veš, vsak relationship po mojem lifeu, I try to make it work. Primark, love me, prosim. Po glavnem, vzela sem si dvojne hlače. Prve so take. O, zdaj bo ta vrička vdima. Super. Pol je en šal. I don't know, nek tak škotski mi deluje. Lučke. Aj, greš v besi? Selotejp, tako da to ti rabiš. Ja, za lučke. In, oh my god, Bouclé. Če gledate Shayna Dawsona, on je zdaj obseden za tem Bouclé. Scrunchie. Jej! In pa dva pasa. Eden je tak in eden je navaden. To je to. Čakaj, to? No, jesti sem preklač. Mrla bom. Čakaj, ne, še vklopi. 3, 4, zdaj. Kak je bolano. Glej, kar sem zadnji tele, ste gotovila, da sem pozabila narediti outro. Tako da, lajkite tele video, subscribe se, da spodaj napišite komentar, žal mi je, ker danes nisem odgovarjala na vprašanje, pa da ful je že dolg video. To je to, lepo se imeti, veliko se smete in vidimo se jutr, čau! A pa še enkrat pogledajte lučke Omega, ki so ful cute. Adorable.